Ese ujya wibaza amwe mu makipe yaba yarihariye urukundo rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu makipe nyakubahwa Perezida Paul Kagame akunda cyane. Bahaye ikaze. Wibutsa niba uri mushya, ndakwibutsa gukanda subscribe, ukanda like, ukanda share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikipe ya Arsenal de Gunners. Arsenal de Gunners akaba ari ikipe yashinzwe mu 1886, ikaba yarashingiwe mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse akaba ari naho ibarizwa kugeza na n'ubu. Arsenal de Gunners ikaba ari ikipe iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa London mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe ikaba ari ikipe y'ibigwi haba mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku isi muri rusange, dore ko dusanga yaratwaye ibikombe 13 bya shampiyona English Premier League, ndetse ikaba yaribitseho na FA Cup zigera kuri 14 zose mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe kandi ifite ibikombe 17 bya Community Shield yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe ikaba ari ikipe ikundwa cyane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Mujya mubibona kenshi iyo Perezida Paul Kagame yagiye mu gihugu cy'Ubwongereza, ntabwo ajya avayo adasuye iyi kipe n'abakinnyi bayo. Iyi kipe kandi ikaba ari imwe mu makipe afitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mubizi, iyi kipe ikaba yambara Visit Rwanda, ikaba imurika isura nziza y'u Rwanda haba ku isi ndetse ahantu hose, ikaba igaragaza isura nziza y'u Rwanda muri Visit Rwanda. Iyi kipe ikaba ikinira kuri stade ya Emirates Stadium, ifite ubushobozi bwo kwakira 60,704 by'abafana. Iyi kipe ikaba iza ku mwanya wa mbere mu makipe akundwa cyane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, dore ko atajya ahwema kubigaragaza ko afana iyi kipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku mwanya wa kabiri turasanga APR FC. APR FC akaba ari ikipe yashinzwe n'ingabo z'u Rwanda mu 1993. Iyi kipe ikaba yarashingiwe mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Murindi. Iyi kipe ikaba ari ikipe ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, dore ko dusanga ifite ibikombe 22 bya shampiyona Rwanda Premier League. Ikaba ifite kandi n'ibikombe 3 bya Sekafa Kagame Cup yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2004, 2007 na 2010. Iyi kipe ikaba ari ikipe ikomeye cyane, ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko dusanga na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ayikunda cyane kuko ari muri bamwe bashinze iyi kipe ubwo yavukaga mu 1993. Iyi kipe kandi ikaba yaratwaye ibikombe 13 by'amahoro ndetse n'ibikombe 3 bya Super Cup y'u Rwanda. Iyi kipe ikaba iza ku mwanya wa kabiri mu makipe akundwa cyane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Paris Saint-Germain cyangwa se PSG nk'uko benshi bakunda kuyita. Iyi kipe ikaba ari ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba ikina Ligue 1 ndetse n'andi marushanwa yo mu gihugu cy'Ubufaransa no ku mugabane w'i Burayi. Iyi kipe ikaba yarashinzwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani 1970. Iyi kipe ikaba ari ikipe y'ibigwi, dore ko ifite ibikombe 12 bya shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1 ndetse n'ibikombe 15 bya Coupe de France. Iyi kipe kandi ikaba ifite ibikombe 9 bya Coupe de la Ligue mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi kipe kandi ikaba ari ikipe y'ibigwi ndetse n'amateka, dore ko iri mu makipe yabashije gutunga abakinnyi bakomeye ku isi, aho turavugamo Kylian Mbappe, Neymar Junior dos Santos ndetse na Lionel Messi. Iyi kipe ikaba ari imwe mu makipe akundwa cyane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bitewe n'uko
Iyi kipe ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda mu bijyanye na Visit Rwanda. Iyi kipe mukaba mujya mubibona ko yamamaza isura nziza y'u Rwanda, ikunda kwambara amajezi ya Visit Rwanda.